kukuruza je sama po sebi prelijepa. Zdravo Raja, evo nas novom receptu, odnosno riječ je o starom, prastarom jelu kukuruza. Domaća kukuruza uz nešto malo naših dodataka. Potrebni sastojci: 4 komada jaja, kukuruzno brašno, bijelo brašno, zatim 4 kašike kisele pavlake, mladog sira 300 grama, jogurta pola litre, ulje, so, malo ćemo dodati dimljenog sira. To je to. Na početku lupamo jaja i odvajamo žumane od bilanja. Odmah malo umutimo žumane. Dodamo pola litre jogurta. Onda dodamo mladi ili svježi sir, uglavnom da je dobar, 300 grama. Dodamo 4 kašike kisele pavlake. Sad ćemo dodati dimljenog sira, to je naš dodatak, a negdje 50 grama. To će dati poseban okus. To je kukuruzno brašno, 200 grama, možda malo jače, i dodat ćemo još samo 2 kašike brašna pšeničnog, tako. Sad dodajemo so, pošto nema drugih začina, ovako ćemo fino. Kao što vidite, Nadalina muti bjelanca. Ovako se to radi. Evo, dovoljno. A zašto smo ovo uradili? Pa jednostavno da nam kukuruza bude fina, izdašna, vazdušasta. Sad ćemo u bjelancu dodati ovu glavnu smjesu. Fino, da to sjedinimo. Sve da se iskoristi, nema bacanja, greote. Ovo je super stvar za skidanje kompletno. Gledajte. Sad ovo se treba zajedno umutiti fino da ova pjena se sjedini. I kukuruza ima da diši. I dodat ćemo još pola kesice praška za pecivo. Da, još jedan mali fazončić, dodat ćemo malo ulja. Moramo prvo staviti tepsiju u rernu da se ovo ulje zagrije dobro. Evo, ulje je zagrijano, sad ovo tijesto ćemo fino istresti. Znači, vrlo je bitno da je ulje vrelo kad se ovo izručuje. Stavljamo u rernu na 200 stepeni, čekamo 40 minuta. Evo, naša fina kukuruza je gotova. Mislim da je gotova, čačkalca će tu da dokaže. Super. Sad ćemo fino da izrežemo. Standardno. Samo mogu da vam kažem da fino miriše. A vi sad zamišljajte kako je to. Ili napravite jednostavno kuć, nije teško. Sad obavezno kajmak odozgo. Ili ti što kažu moderno, pavlaka kisela.
Nema. Original domaća kukuruza. Vruća kukuruza, vruća mušterija. Bez ukrašavanja, bez ičeg, kukuruza je sama po sebi prelijepa. Dragi moji, eto, naša kukuruza je gotova. Mi vam preporučujemo da napravite, nije problem, vidjeli ste šta sve treba, samo eto treba 40 minuta sačekati da to sve bude gotovo. A što se tiče degustacije toga, dovoljno i 5 minuta. Želimo vam sve najbolje, do sljedeće prilike.